fa e pei o nato I lalo ai solo mona pele e atali mai ai so ufano se I vai malu ai lo uola e pei o le ai o anganga pei o le toto I whauana le malingi o lo I mata awa o atana o le alo whaima whana whana le taimi e siliona whai wa umale fai tau I tula ai sau le fa asala la mai fa ama vai ba fa to fa oni si fo io matua le tagi tu I le tina wa fusi maua tau le mawhai o na tatala ia tō whai a manu ia la umalanga ai atu pe ai e o mai lo tama ia mana tumua mai pe ale aina mai ata talo awane I ngalo ia so uma Eva alele ua mo ua atu Ae tutupu ai o manatu O mea umasa e whaia Wai ato e manatu aina O lava lava na e ofu ai Waia afisi masapai awa o atau le tuunga mawolo o hei ai ia tō whai a manu ia la umalanga ai atu pe ai e o mai lo Yama
Talo fatu ia ile tato watu no ile nifo ia solua ia le watato mafuta fo ia wa matalia fo ile tato mafutanga fo ia ile nifo ia solua ile lo famalanga le tato tua ia so fo manuia fa malo ma fa talo fa tato watu no ile ngata samone ia a o ila to lo mafai ia ona mai mo mai ia tunu e mamau ia tato fo ile na ua nga ile to tele malo longa ia o tau mafutanga vai ai nga e mai se
ia o fuafuanga whaangasolo pe o na masani i tātou ia ili nei fo ia so ilo na so iwal nei ia o le masina nei ia o yuni ilua afilu sfulu ia Lavasiga ia malau no pe le ua amatalia mo oe ia ili nei fo ia so lua fisosoani fo ia o tiute mau fuafuanga fo le o le a tātou ia i fo ia maise nisi o lātou lo o anga i pia i malolonga o tau mawhitanga mawai enga fo ia o le nei fo ia so patalo fatu le sunga ia Lavasiga tolai ia le sunga fo ia Mark Hunt ia o le sunga ia Siniva Taifela sua ia Nina Kose fo ia ameni ili ia o Richard Ioane ma lo lavre so i fua ia te utou whaftai le mafuta mai ia ilunga le tautua le nei ia laulo pei ia i nei fo i whale lau niwi Samoa ia pei ona tu sa awatuai ia le tātou wa whasalaunga ia po le tātou live nei ia le telefona ia tunu ia po fia Lavasiga vaenga nei ke lope o e maua mai ia le tautua le nei ia laulo pei whaatalo whaatu malo le soifua malo le ono sai ia malo fo i le whengai fo i mga ruenga ia i le nei fo ia so fo le ua tātou au lia ia o tūlanga lava ia o tiute mawhaiva ia maise ia o nisi o fuafuanga o tāpena i tātou wa tunu ia po hafo i nei tiute mawhaiva le naolo e pisi ai le nei fo ia wauli taitono e nisi o i lātou le nā ia ua se e ia mo nisi fo fuafuanga o tāpenanga o whaatasinga ia maise ia o nisi lava vaenga le ua vevesi e tātou wa tunu ia i le nei fo ia solua lātou ia ole vaenga leo lo ia le tātou wa awale manu Samoa leo lava lo whaawina ia tāpenanga ia maise ia o nisi ia o lātou fuafuanga o toleninga lo whaatautai ia awalava ia ta alonga iuila fo ia na tele nisi o ta alonga le ua tau fia le tātou whaamai ia ale ua mai tau watu ia le fo uma whai ia o na maule avanoa le tātou au ia e qualify fo ia i le ta alonga leo le a whai ia i le tausanga luafe lua tolu ia o le tātou RWC ia le o le a whaatautai e tono wharani ia peo vaenga nā o te loa ia telefonisi ia o tama whanau le tātou atunu ia le fo le a tāpena ia awalava ia ta alonga laka pi foi pei ona whaatautai te alo tausanga ia le wa malolo mai le telefo ia le au ta alo ia ma tele ta alonga ia ona tūlanga le whaamai ia ma le sawa i lava ia o le alualu i luma ia o le tātou poviti ia ili nei fo ia ma sina ia ma le nei tausanga ia whaamalolo sai ia malo fo ia i tama ta alo fo i se tātou atunu le fo i sama whaiona malanga ia tunu mau lea ua toe whai malanga mai ia i whanua whaamalo ia te uto o te loa leo lo o whaia le lātou quarantine mo le se fulwha aso ia leo lo o wha ananu fo i lātou ia mo le saonga le mu ia i whale tani malo wa mai ana tāpena ina le tātou malo ia o le Lavasiga nei malau lo pe te lo whaisina tuai fo e taimi le wa tātou iai ia o le ua kwata le tūlai tolu o nau nisi lava ia o whale tonu ia matotongi ia fo le tātou polo kalame ia a te tonu na whaftai le ua mafuta mai ia tātou atunu ia ma le to tele lava fo ia nei paanga le sunga ia Richard Ioane pa mai I really like your show ia whaftai Richard mafuta mai ma lole on sai ma lole ngalue fo ia ina fo i tu ia po fia lava se vaenga ia o atunu o lam whaiona ma wife ma lo lava le on sai ia te utou ia mai se fo ia o tau le tele ina nga leima nga lofa mai i tātou i Samoa nei ia ma tele ina wha mai le skoe inga whai me le le tau si a inga le ia mai se tau tua le le ia stasi na vaenga le olo ia i tātou i le nei fo i vai tau ia whawina tātou por kalame ia o nai pesu senga sui fei filoi so soani ia i lo fianga i fo i mamalo longa pe a whero ngā ua tutangi lau ka angulu ringe ia wauri ia malo lo nusa i malo ka angulu ia tātou Loloa, host of Poina, Ato Ita, Wale Bawa, Omana. Flying a feet, flying a duck, no find the Para, Atumua, Selemotu, Mafuta. Solomaya, Olanga. Ayalo na lele
nama dia avea oi fai se le tawai au ba a tau na fai sa no mai yang o aso te iange ui tu mai Chele mana ate na whapolonga Oia se tasi wela whai ai Awa le fefe whai mai sa manatu Ua e fuli tua mai au Ka tu ui ngatu ai e alu Te tamu unga o mana ona Ule pea oi lau sauna tonga Wa e iloa lu nei mawhatia I se ua whai o e matia O le lea to wha Italia Atamai, e foi la mai, a ole aso, e moatu, oe o mai. Kuna mai pe, mai mani, e lo na fai asin, oli atu, o fofoga, taia viti. Ayuri lea, o no sa, Mai na tani bilang alo yung fiber o tinofo matapuai Ilaro lang matala Suwiayo umatan Ako le fiber to ilaro asiyasi Kele mana ate na populonga Oia se tasi wai la whai ai Awa le fefe whai mai sa manatu Ua e fuli tua mai au Tatu ui ngatu ai e alu Te taunu ungai o mana ona Ule pea oi lau sauna tonga Wai yoalo nei mawhatia I se ua whai o e matia Wala lato wha Italia
tani mal chacho por kalam ni fu iban ngale mauli fa chalo fa tu ni sir chacho ba angale fai na mafta mai ia ole sunga ia Richard Yohane ia o Aaron Sila malon se foman ria la sunga seki from New Zealand ia ole sunga ia Letuala Steve ia ole sunga le Letuala le fai ia ona fiva fonga mai mau tasi tolu manuiti ia e pesta oe ia ole sunga Richard Aveilo Lani ia o Niko ngango malonga lue malo fa malo se po kala mele ia so sekia ia fa tai Niko ngango ma fa mai ia ole sunga foi ia Richard ia le fo mo fai ia ona fia mai Richard ia e se ma fia ia le tato po kala me ia po tal tual nei ia alaulo pe ia pe ona ia ile telefo i waso tasi ia fa talofa ia te oe pa fai fele na ua fa to a e maua mai ele tatu to tual nei ia te tonu le ole atai na tul pcp ona tsanga mai tatu manuiti ia mai mauto tasi as wow ia sasi fo i o alfana ole atu longa fo ia nei tali ne pese tau tu ala lo pe tvradionews.com nei sa mo falong news
Surely can. Ya sialenga ya mosololo ya atau ma oe fui maono sekia ya pokalame ya faftalo fatu fa malo ya ila sunga fo ilma faftai ma futa mai ya olo o fatu mawina lava ya le tulanga lo ya le yai ya o seni ke se fa mania ya peri potato no malo New Zealand le ya uma fayuna se ya New Zealand ya ile level 1 ia ulwele sa telefoina afia New Zealand ni se la to afia fa mai ia ale mata watolo o reportia ma ia fa mtalanga fo mai ia ile fiunga le palmia ile sunga ia chama tai palmia ol malo New Zealand ia le sunga ia Arden ia pe ona ia reportia ilo nanga fa tai ia mai se ia ol fia ia ona ole olo o fa atu mawina lava ia le
ma lua vai aso talu ai a talu ia ona le ai seisi ia vipatia mai le whaamai tonu New Zealand. Ia ai o loo whauina lava tūlanga puipuinga e mai se ina ia whaatu mawina lava le saunga le mua New Zealand wa le ua mai tau watu ia e vipatia ia i lato whaamaumaunga e awhe se lauli mawhale o whai o lato lea ua whaamaunia ia ua afia ia i whaamai. Ia amale lua se fululua ni se i lato lea sama whai mau lato soifua ia mai i le COVID se fulu ma le iwa talu ia ona anga ia tu ia le COVID ia i le masino February tau sanga nei pe ona se fia tau tele le masina na le saa matai ona sau ia tu langal wha mai ia me se ia ole matau tia ia ole sawa ia ole mau soifua ni se la tunu pe ona vipotia i fo itono le mato le malo tele Amerika ia ilele mafai ia ona tula i mai ia le perestene ina ia fo ia le tulanga pe ona la patai ia mo o mie fo soani tonu le atunu ia po tonu fo el malo tele Amerika mal na masino February i wale sa tele ni reportia te fo mai ia mai na to le mal lava le tulanga fa mai ia fa mai Trump ia na ole Paula val na ole fai numero na ole sfulli mala val fai numero ngata ina ia em fai lava no te fo ia fa mai ia ai ina walu lava ia ua vai atu lava fai sin to tele ia e pei vo ile ia e faale anga i lava i ta il malo Amerika pei oni se watu no ule olong fai ona la to wa ngalulue ia mafai a wala e mafai ia ona fo ia ma sosoani ia inai tangata le ua mali liu ia wa matua i fanono lava ni se to tele le ua te ilava na motu sia le maftanga ia manai a inga e mai se ila to le olo o afie tono ne ia tunu ia ile malo tele Amerika ia ai fa malo ma fa talo fa ia se tatu atu nu ina to lo o sala la ia tunu fi nei langi fa malo lo sai wila fo ia tatu wila o pesel fa mai ai esel ko inga fa mai le pesi sa mo ia ele nga tal fa mai fo ile o so tu la fono ia o le fa mai ia o le sawa ina ia tinam ta mai ta ito no ainga ia tele lava to inga fa mai e ko fu lava kanga kamalanga ia fa mai ia ale ole a mata ona pipisi ia ile si fa mai ole lava ile pipisi nei time ia mo te loa ia e fai singa kere fo fa mai ia afi tato ia ele ongi mai fo ia pipisi ia ole mai ma sani lava pe ona ia ni so to tele ia ai o lo fa malusia mai lava so fo malo lo ina tato watunu ia awala mfai ona tato fai mani so vai ngai pui ia tato mai fa mai ia matau fai keke lava le tulanga fo ile ia ole tau mafa io e famarisko inga ole lamu lava le keringa afi e tato io ai o tulanga na ole sanga tatina ona fa alonga o fo ile ia ole famari fo mai fa sal mang fas povi fa sa ia meet ia ai tau mafai tato te tau mafa ia i mea ai paleni ia po o mea ai mawelo soi fo malalina ia anga onga va ai aku lava le manga i lolo mai nga o i kako ali ro ia io ia e afo i launa afia tato ia ona o lo le sta ia o tu la fono ia mavaenga ina ia mafai ona pui ai o e vai ele ona lava ia te oelo o soi fo malaloina ia ona i vaenga na le ro tu putato watu nu wa vai lo wa makanga ku vo ile le skanga ia i lungol faat i po lungol faat vai aku kele fa le tung le we tato vaenga mana ia tato tianga ia i pui nga mal saunga le mu ia nai fa malustino ia so soani fo ia te o ia i lo fianga fo i mangalwenga ia ile tele wa sai jas ia wai le fa pe na tato wo nga lwe mai tato malolo ia fa ima fa nga yo ile tino nga lwenga mafufuanga ia i tonu fo i o tato ainga ese fa wina tato wa por kalame le fo vanga yo le a wo le se mali pe vai le wati kwata li tula tolu yo na minute fa ia o nai fa afia fianga so soani fo ia te o ile fa mai e no tute mangalwenga Ilalo o maunga ilunga munga mati munga onu mama wa o tau asa o fea e o elosa o oe o lo ula o na sina
Afialu ese malene pongisa Wa otangi atu ile atua le tama O fair e la rosa lia Tafia pai atu tafia vai Lau pele po fair o iai So si uleo sa umuku manu Se vai mo fatu Vanu ilalo o maua ilunga Mungala mati munga Wa otangi atu ile atua le tama O fair e la rosa lia O fair e rosa lia I wanted to
Wavangan na Latine le Beauty of Island Design ia fa amalo no sa imalo le tawa sa ifo inu fa pia nga wenga ia message out ina la tunu ia e wilo fo ina fa le tonu ia na itu pe mawa um fa yona mawa ila to lo fa yala to pisinisi ia ole tato wa turisi wa sasini vanga le lo fa mo ia le tele ia o ila to ia o lo ia tato marketi o fa yala to wa metaulima ia ole turisi ia po ila to le tele na malanga mai ma sia tato wa tunu ia ale ua faisina uti tu pe mawe au fai pisinisi ia male tato wa maenga na turisi lo ia samone ia ona utulanga fa ma ia te loa ia ele o toe tam fa amatala na tulanga na ua sila fia ni so to tele ia manisi la tunu ia o tele foi awala le fai na fai tato i samone i lava na vaveta punia tato marketi ma tato wa pisinisi ia ale ua mafai na fai ni so la tunu ia ole fal olo fo ile ale sal watu tangata fo ile i tutonu e alu lava oi piki mela fa tau ia ale wale o time fa yona e alu tonu ia u faile la to wa ta mai counter fo ile ia e tela tu lava e tu i fa fo ia ona ole wa va ona tapuni ia tatu fal olo po tatu supermarket ia ile tu lai fitu le fiafi ia ale ala u mali e tu langa na ia u va lava iona ta mo ele au fai pisinisi ia fai awala ia e mafai ai ia ona soani ia matau mawai fo ina seleni ia wala vale fa ola ina fo pisinisi ani se to tele tata watino ia wale o tele fo ina afia la vale tele ia o falolo tele ia ona ole va veta puni le tu life fitu SMI le tu lai vale tele ni tapuni male se fulu le tele wa fia fita tasi ia u fatu mawina lava ia le tau fia ona to sunuina ia le tele ia o taota ai mese ia o tato plastic ia po tato pepa fo ilea ia fa afenga ta ona mu mai le telefoi ia o tafuna ia tele la tunu sa sino vaenga e se malika yo le situa o fo ilea ia mai se lava ia a fa yo le wa mata una faila la pis ia ona e saule sun ia ona luatu umale le asu fo ilea ia mana vaina to tele la tunu mai na to fo ilea ia e tele ina afia ia mai kasa o ona le olo o tele ina au mai ia tato plastic bags ia pe ona sila fia to tele mafu anga tonu lava na la ia ona tau fia ona to fa ngai na tato pe pai ila fu ile ona to fu e ia la fa atau ia le wa e alwa ku lava o e malau ato po le hala ko inga akol nga fa ngai na ia pe te alu male ato fo ile le wa mai ia ona langa ina launiu ia po le ato tai fo ile ia pepa ia po le ato ia e mafai ona fa ngai na wale wa taku lava ona fa ngai na tato plastic bags ia ole taimini le olo o ta pena matato wanga ia tu ile tau fia no to fa ngai na ole tato wi pu pa e foi le ia po le ipulele tele ina fa tau mai lau kofe ia le wa tato va ia wa ia tato wi pu pepa le o to fa tawina ia ma le o to fa ngai na ipuna tono le atunu ia ona ua faisina to tele la to ele usa ia tu la fono e mai se ia morsil fia tasina su tu la fono ia afia oi ia pa fai na ia tele na e ama kai fu ela la pisi foi le ia nga nga kukulo le afi ia amata ia ona alwatu le asu ia makasa ona ia emana vaina foi ia elele le ia foi so fo malo lo ina tatu tinu pia vainga na le o fa amalo sia la vai tono Samoa mai se tatu tinu ina ia mafai ia ona tato ia le tulanga saunga le mu ia mai se le fama mai no vaenga ia olo o fanga ina ia tato la fumanu na ia saunga le mu ia ma awane ia afia ia ni sio ila to ia mai fa mai ese le wa wala ese mai la vele nei vai tau pa tala fatu le sunga ia suitu petimu ia matu pena ia o tau mapufiso malo la vanga lue ia tau ia mai se ia nei tato paanga faftai ma futa mai lunga tau tu la lo pe fa salo fo ia tato sponsors ia ole tato motonga complex ia olo ele la to nangala ia ole la to fatani malo ia la to rentals o me fo fale painga ese mfaina so ia te oe ile ngato ila to etu no mamau a o tato samone ia ole tato e-shop fa fengo fia tu pelafo i mai le tato mtala ia po tato mobile money
ia so soani fo ia te oe ia nei vai tau ia o le whaale tau nei le koviti. Ia ma le tātou maunga folau ia tūlanga o ia la tau tau mawhtanga ia mga sisenga mo le tātou tunu o le tātou kampanina le agrochemicals ia i le whaongaina o lātou vai la au ese ia po le lava jo inga vai la au le ua tele ina la au na vai tātou le sanitizer ia so soani mo le fufuluina o 5 ma le whaamamaina vaenga lava ia molo soifua maloloina o le tātou Samoana rental ia pe afa na tau sa ili sau ta vale mo ta faonga ia po sau me alo fo ia ila tolo o mo Samo nei na lo ile tātou Samoana rental ia ma le tātou tau mesina restaurant ia na ua mawhai fo iona fsausuani fo ia i tātou a mese ila tolo o anga i mai ia mo fofuanga e poala mini tāpenanga o whaatisinga ia o lo fofua ia ili nei fo i masino uni. Whauina o le tātou wā musika sui whewhiloi maupea ia lau whafonga e mese ia o lau mai mo mai ia inungo le tātou tatuale nei ia a lau Lope TV Radio News.com o ni ngale te uafa nete fia mai mo mai lunga le YouTube na lo e le tātou page na le YouTube ia whai ia ona e mai mo mai fo ia whai ngofia fo ia te oe a mese la tau fo ile se asa fia o lunga le Facebook ia whaongaina mai le tātou YouTube channel na ia pe ona ile tātou Lope Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio Tala Ave ia o le tātou vangana whai ona e whaongaina ia e te anga ia ilunga o le tātou YouTube channel ia i le tātou polo kalame ia whamai ta avili le wili ia pe ta avili le wila ia i tātou nei a Sophie no popem ma fofa sabina eolanga Tenelu tutsupo Otifina wai Sauma fai Tawi vinga mose ai Ima fai una pine Ya emang sa ili Sinang ya Mamino iluma tamu fire atili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili Really pale win Euna le mung yes my tit Tamo fai pe tamo fai ati Tu salaba pole ali time Le sawa pe fa anati Awa e o umalaba wili le wati Tamo fai pe tamo fai ati Ina ia ta abili pele wili Uina le Tele vave Ai alu ma Solo titi na itamu isetaimi Tawi vinga muse ai ima fai na pine Ya irmão tau sa ili me titi Mamino iluma tamu fire atili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili Tamili bili pele wili
na leo langa sa ili e whaatu sai na peise uili o leo langa tau iwi Fia tau ile tini E tele mai lele fili Si mei titi E maua ili mai ia vi ia ile ali Ai leo le nau nau ile oa Ai muli muli a leo pe ai le fili fili O se pe au lele i foi mo e mau Tu i au talane na o se wha amana tu au se toe fangu fangu Ai o te i te a te au Said dear Lord, can you help us? Please forgive us. We admitted we're the sinners in your front. We try our best to hate that feeling. Really when we think we hold the power to control it. Sabili pera lava olewi Mami no iluma tamu fire atsili Atsili Sabili bili pele wili Sabili bili pele wili Sabili bili pele wili Sabili bili pele wili Sabili bili pele lava olewi Mami no iluma tamu fire atsili Atsili Sabili bili pele wili Sabili bili pele wili Sabili bili pele wili Sabili bili Manasa sa itato wanga iatu ya isina tala lanza mayo le tato tau ya mole so ya awala va ya fofwanga matute fo iso tato watunu ya il nei fo ia wauli etu lanza fo ile taimo le afiafi. Afternoon district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorology Division at 11:30 a.m. Tuesday, 9th of June 2020. Situation: an easterly winds flow continues to prevail over the group, with isolated clouds and showers affecting the island at times. For Ubolu District, north-northwest Falefa Piamanono, east-southwest Alipata Safatasi Umulifanga, mostly fine apart from a few brief showers. For Savai District, east northeast Salulunga, Saliaula, northwest Avao, South Falealupo, south Palauli, Lata Neyafu, mostly fine apart from a few brief showers. Next weather update will be issued at 5:30 p.m. today. Talo le tau mo vai ngo sa mo fa mawina lo fisa le tau le tulai se futa si tolu sfulu le tai au le asolua ivo uni lua filu sfulu. Winga le tau o au savili o le vai te lau savili mai matu i se sae anga i tua oloa. Savili mai sae saute se sae lo o afia i pele atu nu ufa apea au manai timu ini so taimi. Mo upolu Matu isisifo falefa pia manono sa sae saute isisifo ale pata sa fata si umulefanga mole aso e maatele ina langile leise ivanga na ai timo pupu e yai. Mo sa vai ivainga sa sae matu isa sae sale lolonga sale aula matu isisifo a vau a sau fale alupo saute palauli latane yafu mole aso e maatele ina langile leise ivanga na ai timo pupu e yai. Le si tala le tau le a mawatu le tulai 5 ni afefinei. Ia o se vainga na ia i le tulanga le ole ai le tātou tau ia mo le aso ia ta pena ia fofuanga i poala vani vainga na le a e anga ia i le nei ia solua ia tātou va ai lava i tulanga o le tau pe ona fa mawina ia ele tātou official va i tau i minu. Fatala fatu sunga ia televise su amalo lava le tau tua tinu ia i lusunga fia lava ia mafuta atu i le mana ia i ole por kalame tai au ia mo le afiafi mafuta atu i Dubai le ua se fulu minuta te ai le ono i le tai au le asolua i o le fatu ate el se fulu ia ila tau lo mafai ona mafuta mai nai Dubai le sunga ia televise sua ia fafuta televise le mafuta mai te tonu foi na manu ia o tau il na foi ia vai nga foi ke lope ia po atinu foi o vala i foi tato ia isa mo nei ia mai se ia o tulanga lava ia mai tau atu ia lo sanga le mu foi tato ia ifa mai o pepesi mai se ia o le telefoi ia o me o lo tsupu
ia tunu ese ia male to tele na ia ai ngoso tato tunu leo lo bala ia ona sa idinga manuia ia tunu ese fatalo fatu fatali mat futa mai televise ia male to tele na ipa anga lom faina ma futa mai na Dubai New Zealand Australia America ia ma America Samoa fatalo fatu ma leo lon sa ia ma lo foi ia le fiangai foi mangal venga ia ina tunu wa tato ia ile nei fo ia tulanga faingata ia male pangati lo ia le tato wa lalangi ia mai se ia ole puipuinga lava Samoa ina ia awani ia ngai me fa ama itono Samoa ia wa te non tai milava ia ngai me fa ama ise tato wa tunu ia ole ai tato wa tunu itulanga fa no ia mai se ia ole mafatia ia ole to telo ila to lo o mau fo ina ia tunu ia ai olo fanga solo lava ia le tato ana pongi pe ona fa tautaya ia mali fa momonga tato malo ia le ole a fa amalusia ia le ana pongi mai le taiao se pa ile tulai se fulma luai le auli ia tato te mafa fa we ma tato tal fo ia isi ya tato tunu ina ia pe puinga mai selo la langi ato ia olo o afia ia ile nei fo fa ama ia le covid fa wa tato wa fa afia fianga ia le musika la lo pe ile nei fo va ngole auli. Unemployment, it's all around. Sabaya fa atua ele olo ataua na ewa ibai makuia iyo maalo umatai so let's stand together, we can do any better. Things are
tua pe alo uatua Te tusili mai le nafua ana O nei paama I male tele o mala O pero petanga yana fiona Mai lea Samoa Matai ala mota ola Loto te tele Malanga oela upele E uiso uloto ale sili sili ese Uaya sabaya pa atua ele ele Ola ata uana e poa imai Mapuia Io maaolo umatai Malanga oela upele E uiso uloto ale sili sili ese Uaya sabaya pa atua ele ele Olo ata uana e poa imai Mapuia Io maaolo umatai Toe mamau. Le Loabay e-shop e whai ngofie, e tau ngofie, ai toe vave o na maua. Mātou te whaonga ina ai telefoni whiawea i le Vodafone Samoa, ma le M-Tala, ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātou tautua, asiasiane i le website www.loabaytvradionews.com. Mo nisi o whamtalanga. La formation coupe le Loabay e-shop. O le a foi. Loabay e-shop. Loabay e-shop e whai ngofie, e tau ngofie, toe vave o na maua. Tawa tele na wha mautinola o sefe lau sapo lau taawali. Ile whea lua iai lungo au wala tele vavavi. Ma whai ele Ako Motors and Mechanic vai tele na whasosoani ma wha maa a venga mo oe. I au nanga nei. Wha maina le swau o suina o wha maa swau o suina a toa le afio lau taawali. Service ina o lau taawali a mata mai la vai taawali la iti. Eo o events ma Hilux. Ma whai fo iona lipe ele Ako Motors i a afi swau o lo o wha ngai nei no wha ngatau pisinisi. Wha apea maota malawa. Fiso ta ine lole Ako Motors and Mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono fa. O le ona o tasi hiva fa ono. Mo nisi fa matalanga. Whai olo e tau sa i lia ni mea whare le nei maanga ta wala wha atotonga ino mota malawa le motonga upholstery and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa i eilo mātou to mai wha apitoa mo le whausia o so o se mea whale si kaili wha ona po nei. Pusa tu, pusa lava dressing table se wheti o ata mo enga laulau ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo malu ta puai. E mo whai fo ona mātou so ani mo le wha le leo so o se mea whale ua wha le angaina. Tausu ino kava ono foa ta vale, puse nua palapala, whaale lei o lau pidiati, whaapipi ina pola ma tāpoleni mo lau ta vale whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ona tongi online mai i so o se atunu o raro langi so o sau whaatau mo lau ainga, ai mātou te kiriva ina i whaita to o lau mota ma lau ainga i Samoa nei, e se fulu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e iai inga whaapitoa, le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi na mātou i tūlau le Facebook pe varau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga. Mai bava le wati le wa lusiful val minute te neli tu lai to luma na tu la tunu ya tali tu lai fa ona ta to wa ma vai fo ilia ya pe ta to te lulu lima ma ta to fa ya ma ta to say goodbye ya ta to pokala me Lavasiga Ma Le Loabay ne ya wa uli ya ai se e mai ya le sunga ya yu lai ngale ya ma le sunga fo ya vai ili ya awala va ya le tau to indal ta to watinu ta to pokala me ya ole ta wa fiafi Ma Le Loabay ya ile tele wa se tasi
pe ona silfia le atinu ia o le tatou tautua nei ia o le ole a whatau te le asonga fua a solua stofi malona a sofaraile ia awa lava le whaamaria ina ia o le tatou atinu o tatou paanga ia tinu e mamao ia o tatou anga inga o lo sala lau ia tinu e fia nei lalangi ia leo le a whatau tai ia le tatou tautua le nei ia alau lo pe nei fale lau niu Samoa ia esen mana ia nei ia solua ia pe whaale vevesi me la solua la tau ia i tiu te mafofuanga le atinu ia ai o lo o whamawina lava ia le tūlanga ia pe ona vevesi le telo tatou atinu ia tatou wa whanua whaleanga nu stasi ni o vaenga le ua tele ina afia foi ia matele ina nga ia ni so la tau ina ia mawhai ia ona la tau lango ina le tau fia mai o tatou whanua whaleanga nu ia ale ua mawhai ona tu ina mai ia ile tatou taitai o tatou atinu ia ile malu pipu ia o tatou ele whaleanga nu ia le ua mawhai ona tu ina mai le nei masina uni ia whamai ele eise a afianga ia o whanua ia po ele ia whaleanga nu ia ona o teunga ia ile whaavai ia o le tatou tula fono tau whaofi ia le ua mai au na ilo nei tatou palmene nuinga vaenga na ia awa te pole ma awa ine ia i tūlanga fo ilea ia o le pole tatou atunu o stasine o vaenga ia po whanua nei e sile na tawa ia i tatou ia o tatou whanua whaaleanga no ia e whaafenga tafo ila ia o na whaatawina atu ia e nisi o ila atou ai maise lava ia le to o telefoi le ua mawhaiunanga i mai Samoa nei ia mo le whaatau te business ia pei ona sila fia to o tele ia o le ua tele na nga i mai ia ila atou mai malo saina ia o ila atou mai imtia ia o nisi fo ila atou ia mai i Amerika ia po o nisi fo ila atou ese mai ia tun moto el Pasifika le whaiunanga i mai Samoa ma whaatau te tele o la atou business o le tele la nisi o ina atou leo o lo o whaatau te la atou business i Samoa ia e se aja fo imo o mia la atou tangata whaingalwenga ia e whaila wal business e tangata la vaia ia ma pe a mata ia una sa ili vaenga ina ia mawhai una whaalele ia la atou business i tono tatou atinu ia ai o le vaenga nei ia le ua mata una tau fiofi mai Samoa ia o tatou whanua whaaleanga nu ia o le sa mawhai ia ona tau tinga ia o tatou tua a ia le ua mawhai ia ona tatou motia mawhtanga ia ma ua whaisina umitalu ia ona vala foi ia i nei foi vai tau soifuanga ia le ala wei tatou ia ele tatou ai atsau ia i tatou whanua whaaleanga no upei ona ia i tono Samoa ia pi o vaenga na ia o le alawe tele ina tatou wawa ai ia i le tatou courts por tatou whamsinonga ia le alawa i o masi ia i lawa i tele o afio anga ina ia mawhaina lango i le tau fia mai ia o tatou whanua whaaleanga no ina ia mawhai ia ona iai lava ia tangata no usio tatou atunu uolo o iai i Samoa nei ia whamaita mai tua ia mai a B-Mac ia whaafifi atu ia i le tatou tatune lau lo pe e lo ua lofa na whaavai ai o nei mea uma a ole nei wa e tiai o i te whaafasifai me mai e fia palangi e o la whaavasivasi nga loa u au fai whalaua male pusa masi Tele ngoni o lo walofa na tawi ayo langona te lau mai se o le kokonati leilo le palangi a whakasi pe au o mai tinga te mana kua mai ka mai ki mai kua pe au o mai tinga te mana kua mai ka mai ki mai kua I can let you go and say you walu I o mo mai moli seva ma utafao o tele te fo I mai o tele te vai I lo no for mai pese tangata pia ai tele moni o lo walofa na tawi ai o langona Lau mai se o le kokonati leilo le palangi a whakasi pe au o mai o tinga te mana kua mai ka mai ki mai kua pe au o mai o tinga
Te manga kua mai ka mai ki mai kua. I can let you go. I say you walu I o. Mo mai moli. Seva ma uta fao. O te lete fo I mai. O te lete hiwa ai. I lo nofo mai. Pese tangata pia ai. Tele moni o lo walofa. Na tawi ai o langona. Te lau mai se o le kokonati. Leilo le palangi a whakasi. Le au o mai o tinga. Te manga kua mai ka mai ki mai kua. Le au o mai o tinga. Te manga kua mai ka mai ki mai kua. Tele moni a lo alofa. Na tawi ai o langona. Te lau mai se o le kokonati. Leilo le palangi a whakasi. Le au o mai o tinga. Te manga kua mai ka mai ki mai kua. Le au o mai o tinga. Te manga kua mai ka mai ki mai kua.
ko fa ile kula fa le aki po ngiu foi mare fa sau mare ngo foi tu ai ngai fia o pa ia nga ia ku mau wa o ngai mo i malai ku mon kala sa ma mai le bau ili wang e o kala anga o nga mo mo i ile ava no vai sa fe ma ru ke le wa ave mai foi nga kala mare maka ole afi i pa le ma fu mai ai ole lava o punga ma fa ka o kama sa nga nga fu ia ole ma aya true story Suffer to love Taufin maule mamalu ole tanganu Suffer to love Telefa angaloina oe telupelo fatu Se ngamu mi uai, ase ako loa fe ai, e kolo mai se manua po a aki ni fom ai, e yai ala pala le wale bang fifaya, ai ka ke musu nge ipasae ange ingasau aka anu, ola umiki no fai ka kau fau le pikolo uya afu, o ke ia nge ilunga ngofo manga kungaku, o mila ke le fongi seki sa uvidia, ai peia o se musu mai o ke alu aku, kalosia ai ko kusa o ka mangaku, ke loa nga fai sau miki fa ka kau ya, o mea umai lo loko e ao nga whailo aku e whape ngā whai oe whasoa mai o mangaku ke ioe mai lo me o le aka kala mai lo whaku ke uspoa whaka e ao e le i pepe au kuringamu Unga e matala sa sala le vaveo pe senga manu lele o le tai hao a o alo o lo upa Tato e pea ia ina
mai whawhiwhianga ia ma tātou musika sui whiwhilo i le rifo ia solua whaatalo whātua tātou tunuu ia o te loa tele nisi lātou na ua mānawa fo i tele ngā luenga ia inafo ia tunuu mai mātolo i Samonei whaatalo whātua le sunga ia televise sua ia o le sunga ia tō whātui moana solia me talo whalawa i tātou loa pēl nei ia sufo i le lofa le lii ia malisunga ya KF Yoane va my morning ma lolinga lue manvia le fiafisis from crew MSC police my Dubai ia ole sunga fo ia televisi sua fa mai mana e musika le wauli ia fa mole fi fa longo atu le PC ia sunga ile li pule mistangango se tasi o afiafi na o walu ila ta vale afi ia fi eva atu ia il PC na please ia whaftai ia le mafuta mai e tātou paanga le sunga ia tupe pena ia o tag mapu ia o suitupe ia timu ia ma le telo i lato le o mai ta watu ia o mawhai ia o na mafuta mai ia i lunga le tātou tautua i le nei fo i mai ngā lea wauli ia a o anga i pēa lea tunu ia i fuafuanga ia mai se ia le ua kwata fo i le tūlai whā ia o na se mai fo i lea le sunga i lai ngale mo le whaatau tai le tātou po kalama ia o le tau fiafi malaulo pei ia ili nei fo ia fiafi e nisi fo i o vaenga ia o lo o tutupu tono le tātou watunu ia o mea fo i o le a tutupu ia o te loa nao le amwhai fo i whaafonga mai ia le tātou watunu ia isi tātou tala mai Samoa ia mo le aso ia awala va ia le mnofo silfia i fo i ia o le to o te leo lo o sala lau ia tunu en laulangi Ngala au ese Pua ina lo na manongi Faalo halo le waiai Lau Samoa tau mawhai Lau wanga nufu ia umau Tumau le pelo fani Matango pia mai lula lele Susulu mai ia itane Wa abela oe e whaina o se na Vanatua solo mativa Le ai sita mau aina Aina olo fina fina Se le leo na yo aina Taua sa mai le vau fita Talo fana yo tua Mo se lumana i mo oe la Samoa Matango fia mai lula lele Susulu mai ia itane Wa abela oe e whaina o se na Ao se fau tuanga le nei Mo oe la Samonei Fa abai pea oe i le tua mo oe ana mua Lau fa alo alo umau Ma lau wana nuku i tu mau Alo fa tu so se tasi Lau fu ana i au umau Matango pia mai lula lele Susulu mai ia itane Wa abela oe e whaina o se na
telefoni wapa o ilalo o fiulo ala ya utamo o fatelelo ona a oleta amali wali alusao o ka eseloli lene ua mafetawi avea uile fale mai tau faule ona male oti sia ufana ua fetangisi sia uto alualo imata ua malingi lo ai mo fai ule tonu o lo uoti mo esa uni uni ua fai mai ne formai ole ata pele masini ona ua fai o si umi o tele o to eteni lo ai nga ua umani fa amone mole to e fa atali fa alumo se leo ititi o lo wabanoa lea etasi yesu fa afetai ua inavea imani ua etoi aumai se abanoa uteolai yesu fa afetai ua inavea imani ua etoi aumai se abanoa uteolai o te paloma faufau e opu ale fai fea ta umai le alofo Yesu ai o ata maua amu le nei ua o la mona le moni o mona lofa ua papura i o mata ua utu i lofo ai ilunga marijuana to for imaleta aveta amale ona ua owilo wa lelea Yesu fa afetali ua elavea imai ua etoi aumai se amanoa te ona Yesu fa afetali ua elavea imai ua etoi aumai se amanoa te ona Samoa e se I e whawhawhoma I nei maumea watutu Pe fia pa I mai e fia whaata I tai I le lasi o nei a o wha upunga wha Samoa moni e malino iai o so senu Ai talo whae ua e tua I mai wa e saua e tau tua mai Malatu iau upu fai fai a olea ua e a apa mai Wa e whaangai na olo umalus malo utau tinga safai E manatu ai o ne pukane sailo na whaama walunga nai ai
Nai ui na whao ina no i le ele ele o ina na toe atala i ai Mali e ia la whaafofonga Samoa o na pangalo o whaano anoa Amasua tu lava fo i ua uma o te leto e pia mana tu ale Samoa lea E whaabae i lea tua Lafua atama se ungomo ai mana o lava ia I loto Ua e kopi e tele I whaano I pe fia ia I loto Ai ui I le ua masale I kuwa yele mawhai o na toe mawa mai Tupe ai a losi vale aua o malua mai fale Mali e ia la whaafafonga Samoa o na pangalo o whaano anoa Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia mana tua le Samoa lea E whaabae I lea tua Mali e ia la whaafafonga Samoa o na pangalo o whaano anoa Amasua tu lava fo I ua uma o te leto e fia mana tua le Samoa lea E whaabae I lea tua family utelo tenele tula e fa ya tsatsonu fo ia a o tapenda ia mana valtelo nga luenga ia maise ia o le tele fo ila tonawa nga ifo mo nga luenga ia fefena nei ia fa malo sa ia te oto malo le tau malo le finau ia ai maise fo ia o le tulanga na le lo ia tato te tapena pena ia matato nga lue malo si ia wala man vio tato ai nga ia maise ia tele ni se lato ia fai ia ona nga lue mai atinu e mamau ia wa fa mai ia wale avea ia fianga ia po ole tuanai ia e fai ma afianga lumanai ia tulanga na tawana tanto va ai foi ia ile nei foi vai tau le soifuanga tanto ia tele le maua afianga le wa afia le ngata tamau ai ngal tanto watunu ia a o tulanga ia ita penanga ia mamanuia ese foi ole lo awala mai ita to isamuni ia ai manatu ia le uo o mai foi il time tawa lunga sia tanto wa maftanga ia mai so la tautua ia mo sia tanto watunu ia mai so langi ato le umfaina mai mo mai lunga le tautua le nei ia alau lo pe tvradionews.com e po lau Samoa radio tala ave ia inei fale lau niwi Samoa molia tu le nganga al faftai mai se
ole to tele tātou atu no le sam whai ona mafuta mai ia i le taimisa a matali tātou pol kalame se ipa ia lavai nei fo itula o le afiafi ia o tātou wa pisinisi ia o le tātou motonga complex ia o le Arco Chemicals o le Taumesina Restaurant o le Samwana Rental maunga folau i shop whaangaina le tātou mtala ia meseu tātou tupilafo ia mo le totelo i tātou ia olo ia i foi i nei vai tau ia o le poviti ia ma le telefoi ia o nisi o tātou pisinisi ia mwhaiuna langlang sua i le tautua le nei alau lo pei mo le tulwhaftai ia i pulenga ma au whainga luenga te itasi ia le foi o le a tua foi ia le tātou ofisa nei ia mai se foi ia o le tuai foi o ngā luenga toi taliu i a inga te tonu o le a maua ia se afiafi file mu ma le saunga le mu tātou atunu ia mai se o fuafuanga ia matiu te tau ave le ua mai on tofi i tātou ia se itasi moli moli atu le ngangal whaftai ia mai se foi ia le sunga foi ia il tātou li foi o whiangai foi ma le whaleo vaenga uma tātou tautua ia whaftai ia mo le tātou por kalame nei foi vaenga le awhiawhi tātou toi wheloa i le aso tai au ia pe a tātou au lia le lofa maleanga le o tātou atua tātou whaftai foi le atua ilonanga le nei aso ia e tiu te mawhaiva le asa mawhai ia ona tātou ta ape apea ia mai se foi whatalo whatu le sunga ia Makarita ia Masio ia ma le tātou vaenga na ia a le tene le lei ia long whai ona mafuta mai ia mo i tātou whatalo whatu foi sunga ia televise sua whaftai lili sungalu ia mo le tautuina o le atunu manvia malolonga o le aalo atuai whaftai na velo sunga televise ia o Ropeti KF Yone to tele Lavaniso i lātou o le ato to lalawina o to suafa le umwhai ona mai mo mai whaftai tele le mafuta mai malanglang suafoi ia tātou tautua tātou toi whiloa i laso a tai au. God bless you all, stay safe ia manuia tele ia toi taliwa toi ainga ia maise ia leo le a se e mai le sunga i ulai ngale ma sunga fui ava mo le whaatau te tātou pokala me tau a fiafi malau lo pei ia ile nei fo ia so lua manuia nei a fiafi sa moa tō whasoifua. Sa ole afalo o nei ua amata i leo taulo uloto iwa ava ai atu ai ua e whaangalo Alelei ni usila ila uba ai Tama samoa ua whaangalo mai Tusi na lafo mai o upulava e oso ai malo ufe ai o le masaninga ua whaamutaina ai o le whaaponga i o lau toe a ina Taulo uloto iwa ava ai atu Ai ua e whaangalo mai au Lalelei Amerika i la uwa
mai. Ai ui I lea wa umatu o umana onga. Tawina ia manuia o lola. Re ula ua motu sia ina le asoa. Re lupe ua lele atu ia o te aroa. Taulo uloto iwa awa ai atu. Ai ua e whaangalo mai au. Lalele ni usila I lau ai. Tama Samoa ua whaangalo mai. Tama Samoa ua whaangalo mai.
Say I